Disclaimer: the views and opinions expressed on this show by the host or the hosts do not necessarily state or reflect those of the channel. Furthermore, the views and the opinions of the guest or the guests do not reflect those of the host or the hosts and of the channel. So this is our code of conduct. Dumelang gape ke rona bao gape ka part 2 ke le retse ka re kgantse tsa rona tse di ditelle thata nna le re segalwe jaanong ke rona bao re mo part 2 le bone part 1 le utlwile ka buka e re tlong go bua ka yone re batla go ba re digest or re dissect re batla gore re dissect sentle o itse batho re segalwe nako tse dintsi ga ba nka e baya ba rata go tsa di headline ba tle ba bona o kwadile setlhogo se re Lucas Mangope wa ba simolotse go wa ba bua dipuo tse re sa batleng go di utlwa wa ba simolotse ba tle go bua ka eng no ne ke batla re gompieno re ba lephate re ba fe context of what the book is about. Ke ba retse ka re ba go e batla gore a life e botlhokwa ke e buka e botlhokwa thata ano ke batla re gompieno re bue sentle o siame no ke siame right so nka utlwa lona no rona re siame ke atle ke re letebele le ntshonyana la bo ra mesega wa maitsuku la kaname o phela siame bogole segolo yang gana le wena ntse fela ya monwana mogatla wa pudi yaanong gompieno abuti ke batla re tsena mo part 2 ya rona ka tlhamalala re se ke ra senyetsa batho nako maloba fa le re buile gore buka e go tsere dingwaga tse dintsi go ikwala batho ba rata context a be ke re no gompieno ke batla gore o ba bolelle sentle gore o interviewile batho ba le bakae to get this book where it is and how it is today number ya ga entire 67 interviews that you have done no so ke nnete batho ba le bantsi ke na le go bona ba tshwaela mabapi le dibuka ka kakaretso senye fela and then o ka feleletsa o tsaya gore batho bao ba nagana gore o tsoga mo mosong o bo bula laptop ya go o bo simolla o kwala go tswa mo tlhogong ga go berekiwe yalo research ya buka e fang ka go tlhalosetsa e na le maphata a le mararo go na le sebaka se leng gore ke se tsere ke nna mo library ya bosetšhaba mo Pretoria mo ke batlana le dilo tse di bidiwang di-archives tsa di-magazine tsa kgale tsa di-newspaper tsa kgale le jalo o nna ko o dirisana le badiri ba kwa o bolela gore ke batla tsa go simolola ka 1980 ma go fitla mo ke batla 1970 ma go fitla mo ba dintsha tsotlhe o nna o page di-newspaper tse o ka fetsa di-newspaper tse tlhano
o sa o sa bone sepe se o se batlang o bo se kry-a fa le o kopa ba go photocopiele o tswa fo o tshotse di-photocopy tse di kana o di dueletse. And then go na le nako e o nnang ko the Archives Center. Go na le Archives and Record Center mo Arcadia mo. Bone ba tshwere di-documents tsa bo 1970 mang le tsone o nna mo o batla seo se batlang ba go neela o batla o sa kry seo se batla mo go kry-a index ya teng e re document e teng mo mara ga o ira mongwe yo utswile ga tlhole e le teng o ya godimo le tlase o tswe ko library ya bosetšhaba le ko Archive Center o ye ko di-university Wits University na le library e tswileng diatla e na le Archives Division o ya ko le ko university ya rona ko Bokone Bophirima ko Mahikeng o ya ko opposite university go na le Archive Center le teng o ya ko mo toropong gape ya Mafikeng le bana ba na le library o tshwanetse bo tswa ko no eo ga ka ya go gone ke setse ke kry-ile sengwe se se tlhokang ebe ke nna lesego ka ya America ka mmereko ko New York Public Library e na le division tse dintsi le yone ha o tsena mo library o tsena mo system ya bona wa bona gore go na le dilo tse dintsi tse le gore di ka go tswela mosola di bua ka Bophuthatswana di bua ka Kgosi Mangop mare ga di mo gare ga tropo mo Manhattan mo gare ga city di ko Harlem so o tshwara taxi e barekeng e serolwana tse re di bona mo di-movie o ya ko Harlem go na le center e leng gore e bua ka Black History ke teng mo o kgona go bona dilo tsote ene ga se tse dintsi ga o kry-ele buka yana ba di digitize it so o di lebelela ka matlhwananyana a mangwe yane o ntse o fetisa o tlhopha tse e leng gore di tla go tswela mosola o tswa fo o tshotse dilo tseo and then e be go tla eo ya go interviewa batho o itlhela o na le di-source tse e le gore tshwanetse o di-interviewe o mongwe ke Prince Mangosuthu Buthelezi ko Nongoma nako nngwe o rwala ditlhako o tshwanetse o ye ko o ntsha mo kgwatlheng o palama sefofane o ya ko wa go bua le ene o go fa segofang wa boa and then wa tla go kwala ka khu ne re bua ka khu menolo puso ele and then how lebelela ntate Phiri o go Philadelphia ko United States interview ke nile le it was a 7-hour interview you can't do 7 hours over the phone you can't go re palame wo go mmono o morale ditlha so research e berekile yalo mo bukeng mo gongwe ne ke ya ko Botswana ke ya go batlisisa gore ba roots ba manyane ba tswa kae jalo le jalo so ga o fetsa go dira dilo tsotlhe kwa ntse tshedimosetso eo e beile fo pele ga gago ke teng yaanong mo simololang go kwala teng kore bana ba boleilwe ke tlala ga mme a le teng mo lapeng o go ngaletsa ra ikgona buka e tsa reo e mo isa le naga le dinaga ga boela fo lapeng fa o itswalela mole a re wa kwala e tla na sa la tsene mole o tlo go mmona fela a setse a tsene mo dikobong wa bona ke gore go fa pele o tsoga o tswile gape o boetse teng kwa batho ba ithaba re wa tshameka ga o ba raya gore buka e ga ke a e kwala ka gore ke ne ke rata go e kwala mme ke e kwadile ka ntlha ya gore ya ka nne o e bua gore it's a puzzle and a puzzle to be a full picture research needs to be done go gore dipatlisiso le gone seng dipatlisiso fela ga nna ke lebelela buka e entire di-interviews tsa gago di sa le di simolola ka 2014 o di repa pile ka 2023 go ntse yalo mo gongwe o tle bo simolola ore o lekeletsa ke bona gore mo gongwe o tla o itlhawa gore selo se ga se gope o se beela fo thoko mole
But no man, I was on the right track. o boela gape Mo gongwe o tle bo ya ko only 50% done o ya ko publishing house or ke na le sengwe ke se a le ka nna le kgatlhego ba se lebelele ba re no ga re publish dilo tsa mofuta o bo wa mowa yes o bo itlhoba ga o e tswalela ka gore no ga ke tlhole ke dira selos mo le wa bua mare no man so se ga se bet the way ba buang ka tsone ka teng o bo tswelela gape ke ka mokgwa e tsayang sebaka yana. That is why it's a sebaka yana because rona gone yanong ba re ka lereo la seeng re di microwave generation o batla go tsenya selo mo teng ga microwave 2 minutes se tswile o batla ke ma 2000 ba re no o latela selo mo maranyaneng o postile video ya 2 minutes ka moso o batla go tsoga le celebrity no ha e bereke ya o tshwanela go gore o nne le nkare ka Setswana o kgotlhelle o nne le kgotlhello o ska nna motho wa fela mpelo ka pele ka nnye ke persevere ke ne ke ra motho mongwe malwa ke morakere gore buka e feleletse e phasaladitswe ya ka e phasaladitswe yana ke approach tse di publishing house di le supa tse tsa ntlha tse tlhano tse di gapetse kwa thoko ntse re no ga rena kgatlhego ene ga ke ba approacha all at once le go go wa re no ka ya go go bobedi ya re no o fitlha ka wa botlhano ha ne ke le motho o leng gore o fela pele ke be ke itlhobogile ka one wa botlhano kante ba babedi ba wa boratarelo wa bosupa ba tla bontsha kgatlhego e be buka e feleletsa itswe ba re kana ga ba itsheka media sengwe se tlatswa gore after 5 attempts ke gone le yaanong o simololang go bona gore tla ke kgotlhelele ke bona gore ra ka e kopeng yaanong right kgang e nkgatlang thata mo bukeng nna ka gore batho ba bantsi ba re ke monna a Motswana why so much history about Batswana all the way from the 1400s no ke bone go le botlhokwa gore ke nkare ke ya le phate jalo because ne ke lebeletse ne ke batla sentle ne ke batla go bua ka history ya bahurutsi bo manyane mo le ka lemoga gore no bahurutsi bo manyane ga ba wa go le godimo go na le ko Batswana e be go nna botlhokwa gore ke simolole ko galowe ke tle yana le yone gore motho e balang a kgone go tlhaloganya gore mangope o re buang ka eno o tswa kae lotso la gagwe ke lefe go tlileng gore ba feleletse ba nna mo ba nnang teng go diragalang ka dinako tseo mme ba tsaya karolo mone le bomang ke bone seo se le botlhokwa thata gore se tlhalosiwe because se tlisa se re se bitsang ka lereo la seeng context ya ka o e bua gore noala phate ka be e rile nna ga ke e bala jaaka Motswana ka be ke utlwa o ka re nna ke bala Baebele ya Setswana ka ntlha ya gore ya ka o e bua gore e tswa ko galowe o e tsere go tswa ko morago kwa o tla jana ka yone o re no ke batla gore ke itse gore mofurutsi o ke mandot to a point where ne ke tshega ke le nosi gore ke ne ke bua ka kgang ya gore Batswana ga re batho ba ileng gore tota we are a patriarchal tribe or society re batho ba ileng gore re gile ra gogiwa mo dinakong tse di thata ke dikgosi tsa bomme kgotsa dikgosigadi e le bomme e le bone ba ileng gore ba re eteletse go pele go ntse fela yalo ya ka re bona mo go ene kgosi mogurutsi le fa ha o bala history yongwe ba bangwe ba ganetsana le seo gore no mogurutsi ne se mosadi ne le monna ke dilo tse le gore di nna teng dikgogakgogana tse di nnang teng mo historing ka gore batho ga nke ba dumalana ka history precisely because history e diragetse ka nako ene go sena se se bidiwang civilization so e ne sa recordiwe the way re recordang dilo gone yanong yana ka teng e ne e le tshedimosetso e le gore
e fiwa ka molomo e tseo mo go botlhogo putswa ba inela ba bangwe ba nna ba inela ba bangwe go tla ene ke motho o ke dirang mo professioneng ya tlhaeletsano na le ntlha nngwe re ratang go e gatelela gore molaetsa or message ga ke o tsaya ko go neela o amogela the way ke go fileng ka one mara ga o tsaya o neela rre o mongwe go na le sengwe se se fetogang le ene ga o tsaya o neela o mongwe go nna go felelang teng o fitlhela e le gore ke selo fela se e leng gore ga ke itse gore se tswa kae mme e le nna molaetsa o simolotseng mo go nna ga ke kgone go tlhaloganya gore ba bua ka eng and it's very interesting go e bua jalo gore batho ba ba tshwanang le bo Hitler go na le mafoko a tleng na bue a re a lie repeated so many times eventually becomes the truth mo goreng o fitlhele tota e le gore tota mofurutsi o ne e le motho wa mme ka gore rona re batho ba borre re batla ebile e le gore history re bontsha gore batho ba borre ne le bone batho ba nne bana le lentswe le le rediwang go na le bomme o fitlhele le gore a borre ba rile no ga go nna jalo mofurutsi ke rre ya be nna jalo ngwaga to a point where we are today no go ntse fela yalo mme ga o lebelela mo bukeng ga ke a kgapela thoko ba ba ganetsa ke beile fela le gore go na le ba ba dumelang gore mogurutsi ne le mosadi mme go na le ba ba dumelang gore no e ne le monna le ga go ntse yalo ba dumalana ka gore mogurutsi yo o tsetse motebele le motebejana ba e leng gore motebejane o ke ena feleletseng a e nna ancestor ya bagurutsi boomanyana ke rata jalo ka ntlha ya gore go ra gore ga wa sekamela fela mo letlhakoreng le le nosi mo goreng le nna jaaka ke bala buka e mbateletsa gore ke boele ko morago ke go ipatlela gore normal ka gore go na le dikganki tse di pedi mme jaaka ke ratile gore we are all settling on the fact ya gore mofurutsi ene o kila nna teng motebele le motebejane a nna teng gabe go tla bo se bogodi jalo le jalo ya no go ntse fela yalo o nkgopotsa ntlha nngwe e botlhokwa gore goreng ke adile phate eo ka mokgwa ke adileng ka teng gore ne go le botlhokwa mo go nna gore ke tlhalosetse babadi ba buka e gore go tlile yang gore bagurutsi boomanyane ba nne teng go tlile yang gore ba simolole ba ane tshweni ba bile ba tshweneng no go le botlhokwa thata go kwala history eo gore batho ba kgone go nna le jaaka ke setse ke buile context ya gore ba tlhaloganye se ba se iponang gompieno ka gore gantsi tle bontse gore nna ke motlhopha wena o mophiring wena o motlhapi mara re sa itse gore dilo tseo maina ao a tswa kae jaaka o e buile ke ratile mo goreng ra itse gore bangwato ba teng ba ko Botswana ra itse gore bangwaketsi ba teng ba ko Botswana mme wa bo o le ka go e sobolokanya o e busetsa mo goreng o simolla go bontsha gore batho ba nne ba le teng mme batho ba jaaka nne ba le teng ne ba sa dumalane le kgang ya gore a o rela gore mosadi wa a ka re isa gone ko re tshwantseng re teng e ne le yone kgang eo ya patriarchy eo ka gore ke bana ba motho ke ba and then o mogolo mo go bone ke mosetsana yaanong ga go tla nako e le ya gore bogosi bo isiwe ko leitebolong ba re no leitebolo ke mosadi rona ga re ka ke raitelelwa pele ke mosadi e be o mongwe le o mongwe a tsaya morafe wa gago kgotsa fo a bonang bakwena ba ya kwa bangwato ba ya kwa e be mogurutsi a sala ka ba gagwe e ba tla ka motebele le motebejana e be go nna le di branch tse di tswang teng fo ke ratile ga e nna jalo
nna ke le mofurutsi ka be ke re nya go raya gore go fa man ke simolola go bona le nna gore ke tswa kae nka kgona go ipatlela kae nka kgona go isukunyetsa kae ga e le gore ke batla go itse gore tota ke tswa kae no go tshedimosetso ya mofuta o ithusa ka tsone tseo o tla bona gore ha ke ntse ke tla le yone go tswa go godimo kwa ke nna ke isa go tlase ke feleletsa ke totile thata ba go rutsi bo manyana fela go na le dikala tse dintse ke di tlogelang ko morago tse gore ne di se botlhokwa for kgang ene ke batla go ya go yone fela seo se ra gore wena o le mmadi o se mohurutsi kgotsa o le mo waketse o kgona go bona le wena gore o tswa ka bo le gore o ka etsa teng fo wa nna wa ya kutlang le teng mo ba hurutsing ga ntse ba ya ba arogana go na le ba ga moilo go na le ba ga manyane go na le ba bangwe ya so ba bang ke tla ke ba tlogela mo tseleng because ke totile fa gore ke batla gore tota ha ke tsena go bo se bogodi bo manyane a be ke itse gore ke fella fa re itse gore tota motho re buang ka ene o gare re Lucas Mangope kgotsa Tautona Lucas Mangope ke mang ga wa fela ga le dinako tse dingwe o kry motho a nagana gore motho o ele fela ko le godimo motho o ele fela ko le godimong o sa itse gore o tswa kae ebile ke mang no o mo go yone ga o lebelente ke itse fo go Moilwa Mangope e leng ancestor ya bona ke tsore nkare ancestor ke nka Setswana ancestor ya bone e leng gore e tlhokafaletse ko Botswana ga o le ko Botswana fela ka fa ntle ga Gaborone go na le motse o bidiwang go Manyana o bapile le molapo o bidiwang Kolobeng go na le thabanyana fo e bidiwa Boswela Kgosi thaba e o bidiwa Boswela Kgosi ka ntate ya gore go se Moilwa Mangope o tlhokafaletse ko dijara di le dintsi tse di fetileng go belaelwa gore o safarile heart attack ke pelaelo fela ka nako eo no go sena ngaka ditshi so o ne ana le bana ko ntle Sebogodi le Supi ko ntle le ene go na le o mogolo mo go bone ba bararo ba rona thapile a thupiwa ke ba bangwe ba ile gore ba ne ba lwa le ka nako eo so ko ntle be sa laile ene o mogolo mo go bone a succeeda ragwe yaanong ne go sena kagiso mogarang ga bone ba le bararo ko ntle o le feretlho wa sokodisa ile go na rata le nnotagi o ka re ke ene nka banna o ka re wa tshaba go bua o ka re ke ene nka banna a tserwe ke Mazulu so ka ntata ya dikgotlhang tseo magareng ga bone e be nna gore Sebogodi before Sebogodi e be nna gore Suping o ikemela ko thoko o tswa mo morafeng Suping o na bidiwa gape Thebe a ba go thoba motse wa gagwe go itsegeng ka Suping Starter kgotsa ga Thebe and then Sebogodi ene a batla after a setla ko Motswedi o ne se motse o ikemetseng o no ka re ke bontlhabongwe ba gopane tota nne o report-a ko gopane ga motho no ka re ya and then ba mafo ile gore maikelo a go ne le go boela ko go le gongwe gate ke boruthwe kore pele Moilwa Mangope a ya ko Botswana kwa tlhokafaletseng teng o tswile ko boruthwe bo gaufi le Mariko between Mariko le Swartbergense fa o na le mone ba setlile teng gaufi le ko ka ditshwene so maikelo ne le go boela ko mare bo morwaragwe ko gopane ba mora ba re no man
se boele ko o tlo go bolawa ke basweu thibella fa thibella fa fo motswedi nako e o ne go bidiwa Rietfontein. Yes. Rietfontein e le leina le le inspireilweng ke lotlhaka le ne le fitlhela mo letsheng la noka e bidiwang Segojwana. E be nna gore o thibella fo go fitlhella a baya maotwana a hunyela a tlogela bana ba gagwe ba motlhatlhame and then be ba nna fo go fitlhella motswedi e nna an independent chiefdom ka dingwaga tsa bo 1940 ke teng mo e feleletsang e nna motse o ikemetseng o e leng gore ga o ka fa tlase ga bogosi ba gopane. It's very interesting ka gore bontsi jwa nako motho ga o ba tlhalosetsa jalo bogolosegolo jang ka Mariko Swatergens gore go fa le ke Transvaal ne le gore Maburu ka nako eo o fitlhelele o re wa re wena wa tlhabanyetsa kante wa go kopana le bone foo ka nako eo a kere ka nako ya apartheid basweu ba ne ba iphile karolo ya naga e leng gore o ka re lefatshe la teng le ne le siametse go ka dirisediwa tsa agriculture temothuo jalo le jalo and then rona bantsho be re fiwa fela mo gore lefatshe la teng ga le ka ke la re ungwela sepe and then re kgaogangwa go ya ka bomorafe gore ba Sexhosa ba nneleko ba Sezulu ba nneleko ba Setswana ba nneleko ba Sesotho ba nneleko jalo le jalo ba lemogile gore ga re kopane re bantsi thata mo go bona ne go lwelwa ditshwanelo tsa botho ka nako e gore re nne le ditshwanelo tsa go tlhopha ditshwanelo tsa go forma makoko a sepolotiki so ba lemogile gore ga re le bantsho re kopane ra go ba feketsa e be re tsa puso yaanong gore ba kgone go nna mo pusong ba re kubela divide and conquer Africa ba re no lona and ga o no tsa citizenship ya homeland ya Bophuthatswana ya Venda or ya o no lose ya South Africa so that was a strategy sa bona gore ntsha mo gore ba sa le bone fela ba ipusang go se letsapa le ba fisang that's why ga o no o tla because ne ba sa kgone go dira kwa ntle ga rona gotlhelele ne re tla go dira mo go bone mme gore o dire ko no o tshwanna go nna le pasa e leng gore ga ba kopana le mo strateng ba o ba bontsha pasa e bontsha gore o mo South Africa ka molao and then ga o sena yone yaanong ga eno ke naga mo tla ipona wa itse kganye ya Botswana bafurutsi ba bo manyane ke rata ka gore ga o e batla o e batlisisa o e filwe ke Bina Tshweni go na le motho mo bukeng ke Bina Tshweni ke filwe ke Bina Tshweni ke Kgosi Mosielele ke wa lotso la ga Kgosi Kontle ke ba ba setseng ko Botswana ga ba bangwe ba ya ko Supinstata ba bangwe ba tla motswedi fela ke fitlhetse bontsi ba yone mo direkotong tse di recordilweng ke Rayo na bidiwa Brits ke monna wa Mojeremane ke monna wa Mojeremane controversial character e ne le leloko la lekoko la ga Hitler la di-Nazis a ba feleletsa le mo Aforika Borwa mo a dira mo lefapheng la Native Affairs ne le motho o leng gore o rata history a batlisisa lotso la merafe e farologane so o batlisitse le lotso la morafe wa rona wa Batswana segolo bogolo wa bagurutsi ke rata jalo gore wa itse e monate jang ga e tswa mo go ba lesika ka gore go ra re go na le bontlha bongwe mo go yone mo e leng gore
go raya gore nnete e teng ka gore le bone they can relate to what you are saying. Yaanong ne ke re eo ya Setswana re e tswalle jaaka re tla e tswalla gore le yone ga wa e kry-a fela mo lefaufaung o buile le mongwe wa ko lapeng wa gore etseng no go fa go a tsamaisagana fa ke a go tlhaloganya ka be ke rata fa ke ne ke santse ke batlisisa bonnete ba kgang ne re ga go na le tiro efe kapa efe ko ga Kgosi Mangopeng ne ke nna teng go na le tirelo ya phitlho go na le sele le sele ne ke nna teng so ile letsatsi lengwe ke le ko ke ile phitlhong ya mongwe wa bana ba ga Kgosi Mangopeng ga Bonthoni la re ke le ko ntate ke bina Tshweni Mosielele e be le mongwe wa dibui ko item ya gage mo programming ne le go bua ka history ya bo Kgosi Mangopeng ka be ke tlhatswe be ke moreetsa sentle ile fela ga fetse be ke re le ke tshwantse re ke bua le ne ke utlwa gore a reng sentle le gore o tsa ka tshedimosetso mme mongwe wa nthusa gore ke kgone go golagana le ene ka mogala e be ke ba appointment ke be ke tshela melelwane ya go kopana le ene ko Manyane ke teng mo go iponela ka a nnathela mo a nang le gore a ba tsamaya a mpontsha mo di pleke tse le gore ditiragalo di diragetse teng so ga ke re go na le thaba go teng ke boswala kgosi moile wa Mangope o tlhokafaletse o tswa ko o e bone o ntsere ka letsogwane ke fa ebile re fitile ra sasanka mo re batla le bitla la ga moile wa Mangope so ke ngwe ya dikgato tse le gore di tsere fa ke ne ke batlisisa bonnete ba kganye ya tla yang kgatla thata ke yone nkgatlhileng go di gaisa kganye yaanong ke batla gore re tsene re bue ka Tautona Mangope o re moitseng re Lucas Lawrence Mangope ngwana wa ga re Lucas Mangope le semakaleng sentle jaanong firstborn ya bone ya be e nna rre o re moitseng batho ba tle ba re ke batho ba me ke mafoko a nna tla bue gore batho ba me wena go ya ka wena ka dipatlisiso tsa gago what kind of a man was he re Mangope o re buang ka ene Lucas re Mangope Tautona e seng rrago Kgosi Mangope ne le ntse ke simolola yana kere Santa ne le morutabana ne le morutabana a specialize ka Afrikaans le some other subject but mostly we itse thata ka gore na ruta Seburu ko gatella Seburu ka gore o bile a fiwa award e le gore class ya gagwe ya Seburu e ne ga isitse tse dintsi mo karolong me ga fe le fo e ne le kgosi go na le puo surrounding ntlha ya gagwe ya gore ke kgosi ke bare ga se ene o tshwantseng gore a role maikarabelo ka gore ene o inheritile bogosi and then e ne le radipolotiki e ne le modumedi e ne le modumedi na tshepa-thapelo fela rona re maAforika Borwa re mo itse thata mabapi le karolo ya e tshamekileng mo dipolotiking tsa Aforika Borwa bogologolo tala pele system ya dipolotiki e re e dirisang gore yana e introduciwa ne go busa dikgosi e rile puso ya apartheid e simolola e implementa policy ya apartheid e simolotse at that level ba establisha
se ne se bidiwa regional authorities. Regional authorities no go nna di traditional authorities pele e le magosi mo gae go nna regional authorities e le go tla mogo ga dikgosi tsa karolo e rileng di forma region and then ebe amang bone go tlhophiwa o leng gore o tla ba etella as chairperson ya that authority. And then out of regional authorities the chairperson tsa teng di a kopana di forma what they called territorial authorities. Ga di tsore ga o ntse ko mafikeng ko starting ona le tsela nngwe e tlhaga ko intersection e le for SABC kwa e tlamalla yana e feta mo Montshiwa e feta mo unit 1 e feta ko Montshiwa e feta ko Ramosadi e ko starting kwa e kopana le Young Friday go na le the headquarters tsa mapodisa ko di bidiwa TTA. TTA eo e ne le yone the headquarters tsa puso Tswana Territorial Authority. E le di kgosi tse lore di eteletse the regional authority kopana mo di forma that authority. So go se mangope career ya ga dipolotiki tlile e simolotse ko e le ene a eteletseng pele Zeerust regional authority and then go tloga mo abana deputy ya yona eteletse pele territorial authority and then go tloga fo ke ga go introduce concept ya di political parties. So ga go formiwa political party e ne bidiwa Bophuthatswana National Party o ne a le teng mo go yone moeteledipele wa yona. And then go na le e nngwe e bidiwang ke seopo sengwe e be nna gore go nna le kgotlang mo Bophuthatswana National Party go na le go sa iketlang go na le ba gore ba ipeletsa kgatlhanong le boeteledipele bo a feleletsa a tswile mo lekokong leo a go ikemela ka nosi a tlhama le bidiwang Bophuthatswana Democratic Party. Ke rata jang ka ntata ya gore e ne le moeteledipele fa nka dirisa lereo la seng ke re o charismatic, very charismatic. Bontsi ba batho mo Bophuthatswana National Party e be ba mosala morago ba ya nene ko Bophuthatswana Democratic Party e be feletsa e le yone e teletseng pele Bophuthatswana Bophuthatswana e ne ise e nne independent ne ise ikemele ka nosi e ne santse le self-governing system ya teng ba bitsa self-governing. Ha ka lebella di homeland tse tsotletse you'll find gore only 4 ne di le independent actually from 76 onward ka gore o fitlhetse tse dingwe di setse di le independent ga Bophuthatswana na independent ka 77 the 6th December Transkei is independent so Bophuthatswana ne le ya bobedi go tla Ciskei le Venda so ga ke tsoro just ka go sobokanya fela nkare career ya dipolotiki e godile ka mokgwa o ntse mokgontseng jang me ke batla pele re goroga go dipolotiki ke ratile gore e ne le mokereki e le motho o dumelang mo tumelong e le motho e ne le gore na ruta e le moruta bana that's the man that I think we often not talk about mo goreng a re bue ka kete ka go nna moeteledipele ga gagwe le gore o tlhotlhilwe jang ke rata kgang e o e buileng mo bukeng ya gago gore re o jaaka e le radipolitiki o re mo itseng bogosi o botsaletswe bogosi ga a botsalwa fela ka fo letlhakoreng la ga rragwe le la ga mmagwe o botsaletswe
mo goreng na tlhola tsamaya le monna mogolo ba go rapela ko thabeng. Ke nnete so ka nako tseo ga ke tsora mo nakong tsa ga jaana go santse go na le practice eo ya gore ga o tswa ko bogosing o nyala ko bogosing. So ga o lebelela mme mmagwe mme Semakaleng ke motho o tswang ko bogosing ba ko bapong ba ga Mogale. Fa ke bua ka Mogale ke tla ko tlhogopotso o buang ka e ne le rraagwe mogolo ko bapong but o ne a sa bone fela e le moruti more of a lay preacher. E le modumedi yo mogolo ene ne a tisa gore ga ya go rapela a ba ya ko sekgweng a go tlhola ko a rapela. So na a tisa gore ga ya ko o tsayo Manyane o tsa Manyane nako eo Manyane o ne a ka nna bo 18-19 years of age. Ke nako e ne e sekgala a feditse ko sekolong ko St. Peters. So na tsamaya le ene gore a ke re na sa bone gore a kgone go mo tsamaisa mo tataise. Se ke se bolelwa ke mme Ipuseng Ditshetelo ke naka ga Kgosi Mabopane. One day ga le ko bapong ana le monna mogolo so ne ba utlwana ene le monna mogolo. Monna mogolo a prophesy gore monna wena the way ke go bonang ka teng o tlo go etella batho pele in the future. O tlo go etella batho pele ne ba tlo go reetsa ga. And then ke ka mo boneng long after Mogala ja tlhokafetse ebe prophecy ya gage nna nnete e bontsha gore no o na le mo go yone ga Kgosi Mabopane a simolola etella pele makoko a ntse ke bua ka yone a feletsa eteletse bophutha tswana pele. Mme go na le dilo tse dingwe tse e leng gore ne di makatsa tse dingwe tse di diragetseng foo tse e leng gore ba ne ba le teng foo ba bona e kare ke e ne le nkare dilo tse di makatso supernatural events or go na le sengwenyana ka ene se re sa se tlhaloganye. Like o mongwe a re lepoi le kile la tle la fetela ko tama mo go ga gage and then yaanong batho ba ne ba le teng foo ba makala gore what is going on here why lepoi le sa si re itse dinonyane di tshaba batho. So Mogala jo ene o sa bone o na le teng foo le ene ga ba makala o ra re le makadiwa keng so se lepoi fela yaanong ba mo makala o itse ja gore ke lepoi ka ga bone. So ke dingwe tsa dilo tse ene a tlhalosa jalo gore le dira jalo because he is blessed. He is the chosen one. He is the chosen one. So ke dilo tse le gore ba bangwe ba ne ba le teng ga ba di lebella ba bona gore e ne le pontsho ya gore go na le sengwe se se farologaneng ka motho kio. Yaanong right o buile ka dipolotiki ga o bua ka dipolotiki mo bukeng ya gago a be o bua ka kganyelong gore it's often overlooked and ga ke itse gore goreng e le overlooked so much in our history bogolosegolo jang ka history ya ANC gore ga gona opo o batlang go nna ntse a bua gore nnyaa re a itse gore re Mangope o motona e seng re buang ka o motona e rile ka 1912 le ene ne le mongwe wa batho ba neele gore e ne ele wa lekoko la ANC. Ke fitlheletse tshedimosetso e ntseng jalo gore Kgosi Mangope yo motona e ne ya re ka ngwaga wa 1912 ga magosi le baeteledipele ba bangwe ba kopana ko Mangaung ko Bloemfontein
mo kopanong e le gore e feleleditse go tlhamiwa lekoko le ne le bidiwa South African Natives Congress, something along those lines. Kore ke lebetse leina ka botlalo mare ke leina le ANC ne e simolla ka lona pele e fetolela mo African National Congress. So ke mongwe wa magosi a na le ko a tsereng tshwetso ya gore go tlhodiwe mokgatlho o go lebeletswe thata kgatelelo e leng gore batho ba bantsi ba ne ba phela ka yone ga ba phela le basweu. O tla gopola gore ka 1910 ke ga South Africa e formally phasalatsa act 1910 ke after basweu le ke batla maesemane le ma-Afrikaner ba kopana ba forma naga eo, and then rona batho ba e leng gore ba tswa mo re kgapela rona ga re batho and then go nna le di-development tse dingwe go phasalelwa act o buang ka yone ya lefatshe ya 1930 but e le gore ka 1912 magosi a tsere tshwetso ya gore di-development tse tsa 1910 di re kgapela ko thoko a re formeng lekoko le leng gore le tla re thusa gore le rona re itwele re nne le seabe mo lefatsheng la rona. It's very interesting mo goreng ga o ka tla go lebelela gore Batswana re tshamekile karolo e kana kang mo dipolotiking tsa Aforika Borwa, mme re na le go kgapelwa ko thoko, maybe ke gore ga rena batho ba ba tshwanang le wena ka bontsi ba e leng gore ba kwala ba re history ga e kwadiwa ke monga yone e kgona go nna le boleng, mme ga o e neela motho o mongwe gore a e kwale dilo tse dingwe tse di botlhokwa wa di tlogela. I mean, a re bue ka ene re Mangope o motona, re bue ka batho ba ba tshwanang le bo Rre Saul Blakey ba e leng gore ke Batswana, mare ga o ka nna sentle wa lebelela history ka mokgwa e kwadilweng ka teng, wa tle o ipotse gore ao banna le reela gore ga gona karolo epe fele re e tshamekileng mo kgololosegong ya South Africa. Ditshupetso tse di tshwanang le tsa bo Women's League ga ba le ko Union Building ka 1958 a be o utlwa gore mokgwasa o sa le o simolola ko Suping Starter, o sa le o simolola ko Lefurutse. But it's a very interesting dynamic e o e tlhagisang mo bukeng e ke e ratang thata, gore Re Mangope ga gone o buang ka ene gore na le ko youth o rutilwe ke bo Tambo. No, ke nnete. Gone batho ba kwadile tota ba le bantsi, go na le dibuka di le mmalwa tse e leng gore di kwadilwe ke Rre Blakey himself, Saul Blakey. Go na le ntate o e leng gore ke motlotla thata e leng gore o dirile ka natla go netefatsa gore history eo e kwadilweng ke bo Rre Blakey e tswalela pele ke ntate Sabata Mokai. Ntate Sabata very interesting. Mokai o direla ko university ya Saul Blakey ko Northern Cape. Fa o ka lebelela tiro ya gago tla lemoga gore history teng gore rona ga re tsa matsapa go e batla. Fela go boela ko potsong ya gago ke nnete Re Mangope o tsene sekolo ko St. Peter's secondary school in the south of Johannesburg ka di 1940s. And then ko mongwe wa barutabana ba gagwe ko ene le Oliver Reginald Tambo e leng gore o itsege thata jaaka mongwe wa baeteledipele ba maloba ba mokgatlho wa ANC. Re Tambo ke mongwe e leng gore o tlogile e le activist, le molwela ditshwanelo tsa botho le ga le ko university ko Fort Hare
ile a feleletsa a kubile ko eng but before a ya ko Fort Hare o tsene sekolo teng ko St Peters a ya ko Fort Hare and then a boa a tla go ruta ko sekolong so o ne a ruta science le maths but ne re after hours ba ka re ke mongwe wa batho ba leng gore ba nnile le karolo e tona tota mo go tlhamiweng ga lekoko la bašwa la ANC or league ya bašwa ANC yes so o ne a ruta a tlhatlhella bangwe ba baithuti ba gagwe after hours ka dipolotiki tsa league ya bašwa ya ANC and mongwe wa bone e ne le Kgosi Mangube and then fa ke ne ke batlisisa buka e ke kgonne go buisana le batho ba tshwana le bo Rre Andrew Mlangeni o e leng gore o tsene o sekolong se se mo vela le bo ka nako e nngwe fela ene o na kgona go nkamela gore go ne go diragalang ka nako tse specifically ka Kgosi Mangube jalo le jalo so ke nnete gore o ne le mongwe wa batho ba e leng gore ba ne ba rutiwa ke Oliver Tambo both in class and outside of class and then go na le mabare-bare a gore Kgosi Mangube ne le leloko la league ya bašwa ya ANC nna ga ke ne ke batlisisa seo ga ke a fitlhelela bopaki ba seo ke ka moo o ka se boneng ke bua se ke se buang fela ke se ke kgonneng go se fitlhelela ka gore go kotsi go bua lotso o tla bore Rre Mlangeni o rile a ke re malati a bara allegedly allegedly or mara allegedly le one was to get you in trouble motho wa modimo o tlhaloganya mme ke rata ka mokgo wa dileng phate ka teng gore now we start understanding the kind of man he was when it came to running Bophuthatswana. Bophuthatswana ke nngwe ya dinaga ka nako eo tse ne di ikemetse tse ne le gore they were highly advanced. A ko re neele fela ka boripana ketelopele ya gagwe ka nako eo le dilo tse a di achievileng against all odds. Sa ntlha ke gore ke go tlhaloseditse go sa le gale gore puso ya maloba ya tlhaolele ya basweu e ne e ragela batho bantsho ko ntle ga Afrika Borwa e ba direla dinaga tsa bone tse e leng gore e ne e re di ikemetse. All right, dumelang gape dipalopalo di mpontsha gore wa lebella mme fela ga o subscribe ga o commente ga o like so ke tla mo go wena ke lela ke Kgosimang ke re ke kopa gore o commente o like o subscribe gore re tla re kgone go gola gore re tla re kgone go tlisetsa di guest tse leng gore di tlile go go itumedisa ka go rialo a re boele go interviewing ya rona interesting at the time gore motho a tshwana le ene a ba nna le such visionary of I am building world-class state-of-the-art architecture or systems tse leng gore di ne di compete le di system tse di international, not just South African. Ne le motho o ratang go surrounda ka baitsanape mo mererong e farologaneng. Maloba fa ne re bua fa ne ke bua ka gore go tle yang gore a fetole system ya thuto from Bantu education to the kind of education e re boneng go e le gore e informile gore the commission ya establishitseng go investigate merero ya thuso e tle ka di recommendations tse le gore di establishitse system ya early childhood development e re boneng kwa system ya what we call today basic education, primary, middle school, and high school, le university ya Bophuthatswana, e seng tsona fela le
vocational education like bo manpower bo manpower ga o palelwa ke e seng o palelwa tota o sa kgone o sa fiwa mo tlhaloganyong ya dithuto no o kgona go dirisa matsogo bo mmabana e le gore ne developa yalo bokgoni ba botaki whether o fine artist o pentang a drawer or o musician or you are an actor or o motho wa di-gymnastics or wa dance, all of those things no di kry-a ko mmabana e leng gore ne e fitlhelwa ko Mahikeng, ne e fitlhelwa ko Lehurutshe, ne e fitlhelwa ko Phokeng, e fitlhelwa ko Taung, e fitlhelwa le ko Thabantšu. Very interesting. So amongst all the success, is it then go ya ka nna le wena jaaka wena o le mo batlisisi, did the man do great for his people? Ga o lebella dilo tsa di dirileng le fo re leng teng mo letsatsing la gompieno in comparison? Potso eo nka e araba ka tsela tse pedi. Ya ntlha ke gore a dilo tseo re a di dirisa gompieno ha ile gore re a di dirisa then you can argue with whether or not he did good for that, because nna ke goletse ko Lehurutshe ko Motswedi le ko Borakallo, but I do remember in my high school days ke ya ko Mabana Lehurutshe ke computer le other young people re ira music during something called Top of the Pops. Yeah, I was there. Ne go tla track engwe e tona e phaka mole e be bulega mo letlhakoreng in na stage, then we got in there go na le sound system re performa go na le batho mo tlase mole ke di opportunity tse leng gore re di bonetse bona re le batho. And then ke gopola gape ga ke le ko high school ne re bala buka e ne bidiwa Dintshontsho tsa Lorato. And then gore re tlhaloganye buka eo re bone e diragadiwa ke badiragatsi ba ko Mabana. Dintshontsho tsa Lorato ba ne adoptile into a stage play, so ba tlile go e performa ko Lehurutshe Civic Center e be re kgona go e tlhaloganya because na go go bala buka o le ngwana wa ga o e utlwisise sentle go fitlhella o bona e diragadiwa mo ke dilo tse leng gore re di itemogela, but ne re tlhola re lalediwa ra go lebella batho ba thambola ba dansa go na le ntate o mongwe o ka re ke le bosumane ka itse gore lentswe le ka itse gore ga la siama ne a bidiwa Sedi. Ke gopola ke mona a thambola ke tsa motho a kgona go ira dilo tseno, so dilo tseo e di sa itemogele ke rona fela batho ba ko Lehurutshe, batho ba ko Phokeng ne ba di itemogela, batho ba ko Mahikeng ba ko Taung tsotlhe jalo ne ba itemogela dilo tseo ba iponna ka matlho le bona. It's very interesting gore opportunities were scattered ka nako eo o fitlhelele gore go ya ka nna ke na le go dumela gore it was yes, it wasn't perfect, but it was equal opportunities. O santse le phone ke le ke araba putso go ka matlhakore a mabedi. So ke buile ka bo Mabana, Yes, ka bo manpower gore ba file batho ditšhono tsa go ithuta gore ba tle ba kgone go iphedisa. Ke buile ka bo Unibo gore le yona e tlisitse thuto e kgolwane gaufi le batho. Ke buile ka bo Radio Bob, Radio Mmabatho, Radio Sunshine, Bob TV, Mmabatho TV le karolo e tshamekileng mo go developeng batho ka gore ne se fela entertainment ne le gape educational in some respects. And then ke buile gape ga ke a bua ka sefare but ke batla gatela ntlha infrastructure development, the road network, the public health facilities, very interesting, schools,
jalo le jalo. Yeah. Dilo tseo ne di le teng. Ne di le teng. We all benefited from them. We continue to benefit from them. Nna Yeah. ha ke bala standard 2 ha ke itse re bidiwa grade grade 4 malati. Yes. ke tsene mo a public school ko Motswedi ya motlhatlhagano double story Double story. double story and then mo classroom ya rona re na le basin e tswang metsi our toilets di flush so ga re utlwa 20 years later re utlwa go Limpopo ngwana o etse mo so we can't relate so ke dilo tse le gore di benefiting. That's very interesting. That said, there's still this reality ya gore if o amogela offer ya puso ya tlhaolele e reng nna independent ke policy ya rona puso ya tlhaolele ya apartheid go na le bothata for because it renders you an extension ya system ya apartheid. There's a school of thought that says, no, you shouldn't have accepted this because to accept it is to legitimize. It's to legitimize and corroborate and collaborate. So, rona re phela in a very polarized society. You are either on this side or that side. But now, a gray area. Now I argue that two things can be true and right at the same time. It is true that by accepting the offer, so-called independence, yes, it was ill-advised. A bandage on the wound. But at the same time, it is also true that these things worked for us. Yeah. And le gompieno ke rata ka mokgwa o e beileng ka teng gore gompieno ga o ka bua le bataki wa bua le balemirui wa bua le baruti ba e leng gore ba rutegile tota ka dibuka o tla bona gore go na le sengwe se se tswileng mo goreng ha nne re ka sekera re ga re batle go dirisana jalo would we have so many people who had so much education, who had so much advancement mo matshelong a bone mo eleng gore a fetotswe ke puso eo ya nako eo. No, ke nnete Bophuthatswana e producitse batho ba ileng gore ke batho setšhabeng gone yanong dikgwedi di le mmalwa pele ke phasalatsa buka e ke ne ke le kwa ga Kgosi Mangwe le gore go na le pulo ya matlapa letlapa la gase specific and then ne le moletlo fela o motona and mongwe wa kgotsa sebui segolo sa mo tsatsing leo e ne le moatlhodi mogolo wa rona wa maloba Ntate Mogoeng and then o buile go ka tlela seatla bua gore ene ke mongwe le gore ke product ya Bophuthatswana ke go fa sekai fela ka ene go na le batho ba le bantsi ba ileng gore ba tswa ko mongwe ka go fa sekai ka ene ke Mme Rosemary Mangope yo fetsang go tlhokafala mo ngwageng o fetileng e leng mme yo ne a nyetswe ke Rakwena Mangope. Fa ke ne ke buisana le ene ke santse ke ipaakanyetsa go kwala ka story se e ne le motlhankela mogolo kgotsa Chief Executive Officer ya National Arts Council. Wow. Mo Africa Borwa. And then I recruited for that role on the basis of tiro ya dirileng go develop mabana from scratch go fitla mo ene e beile so se go raya sere go na le batho ba ileng gore ba recognize gore go fale go na le sengwe se positive se se tswileng and we'd be foolish to cast it aside on the basis of the political differences we have.
it's very interesting. Tota nne ke ratile kganye ya rona e ka mokgwa e tsamaileng ka teng e tsamaile sentle ka mokgwa ne ke naganne ka teng le ganne ke sa go bolelela gore batho ba bantsi ba mo itse ya ka Cobreezy gore mo bukeng ya gago o kwadile gore bo Cobreezy bo double HP ke batho ba ileng gore bana ba malatsi a ba itse ba tswile mo systemeng eo mo khatisong ya rona ya ntlha bontsi ba batho ne ba re ba ntha ba re ke ungwe ka re o buile thata ka dilo tse nne di sa siama re utlwe o bua ka corruption o bua ka eng gompieno re buile ka dilo tse di siame tse leng gore re di itemogetse ke ne ke ra batho bangwe ke ba rakile yalo ke re story sa Kgosi Mangube ga se one dimensional se part and then ga se ne ke kwala bukae ke consider all of those angles because ne ke sa batle gore ke dumela gore ga nne nka tsa letlhakore lebe ke kgapelele le mokotho ne ke tlebe ke sena nnete ke le dishonest gore but this history ga se history ya khale di 80s di 70s ga se khale so batho ba ne ba phela ka nako ba santse ba le teng ba itse gore go diragetse imagine motho a tsa buka e lebella ba sa bone dilo tse na di itemogetse o di bone di diragala o di itemogetse ba bangwe ba jile monate ba bangwe ba utlwile botlhoko so all of them should see themselves in the book ga ba e ba nna ke batla gore a kere ke a leboga batho ba lebellang Moitse Know Him or Her podcast ba re ra go bona o dira tiro e ntle tiro e tswileng diatla le fa ile gore bangwe ga batle go dumalana le wena bangwe ba go dumalana le wena mme se re se itseng mo di wa kgang ke gore ra go bona ebile o dira tiro e ntle ya go bolela le gore ruta African stories written by Africans tse leng gore di bua ka ma-Africa le history ya bone nna ke lela ke Kgosi Manne ke re ke gore jalo abuti wa me ke gore ke re nna ke ra gore modimo le badimo ba go bulele ditsela go tle fela all good lucks go tle fela masego le matlhogonolo a mantsintsi thata mo letong la gago jaaka mokwadi ke gore ke re ke a leboga no go leboga nna thata raitso ke lebogela tšhono e ya go nna moeng mo podcasting ya gago ke re ke tiro e ntle thata e o e dirang go fana ka platform e leng gore ditori tse leng gore di se regadiwa ke the mainstream di kgone go fiwa tšhono ya gore le tsone go buiwe ka tsone batho ba itele ka tsebe mme ke leboga gape le tšhono ya go tla go discussa tiro e moe ka gore se thusa gore batho ba ile gore ga ba itse gore go na le tiro ya mofuta ba e bone and then ba e sale morago ke leboge thata le babogedi le batho ba ile gore ba tsere matsapa ba tsa tshwetso ya gore 200 rand e ga ke go reka borotho ka go reka bukae ke batho ba leng gore re thata ka bone ke ba leboga go menagana re lebogile thata raitso ke atle ke re o nne le pelo e ntle fa o le motho o nne le pelo e jegang fa o le motho o nne le pelo e tshweu pelo e tletseng bopelonolo gonne pelo e tletseng bopelonolo ke yone pelo e tletseng bomodimo gore motho yo fotoko ga gago fa e tlhoka pelo eo o tle o mo fe yone o tlabe o mo file modimo o seke wa lebala modimo ke lerato ke modimo a re kopaneng gape mo bekeng e tlang fa modimo le badimo ba ratile salang